bamuha batebekanisa kandi abashomiire ahishomero eri nibagira ngu eki bakikozire kwenda kugaruza busa ishomero ryabo ahabw'okuba rikabahindura eki bari ahabw'okuba tugire kushanga twashanga ngu obizi na ogizi egi niyo tayimu eshikire eyiitu twine kurugayo nka gurupu tukarwanirira ishomero ryitu by contributing something. Abantu bongera bagira ngo habireho empindahinduka mu mbeera y'obwire omu ihanga enshonga ahabw'enki bashaziremu kuhinga emiti ngu kandi egi neeza kuhwera cyangwa beegi hamwe n'abantu boona bari ah'ishomero eri. Emiti yitwabyara omu ishomero neeza kuyamba abaana b'ishomero ebahereza obuhumuriro omu bwire bw'omushana n'omu bwire bw'enjura kandi eyambe n'aha climate change conditions kimanya ngu obwire obu embeera z'ensi zihinduka so twine okuhinga emiti kugira ngu Anet Karungi hamwe na Florence Tushemerirwe abashomiire ah'ishomero eri behanangiriza beegi okumanya ekigendererwa kyabe kyabatwire ah'ishomero kandi babashaba kugira emicwe mirungi. You need to first know that you came to school to study. That's it. Nothing else. You didn't come to eat. You didn't come to sleep. Not to play football, no netball. Your parents pay school fees basically for you to study. Abagabire eshagama nibagira ngu eki nibakikora ahabw'omutima gw'okukunda ihanga ryabo kandi nibashaba abantu okuguma nibagaba eshagama. Ningambira abantu abampurikiza yashanga hariho omugisha gw'okugaba eshagama ayejumbiremu kwenda ngu abe paati y'okucungura amagara g'abantu abakukira kufa mu accident abakubura eshagama by different catastrophes. Shagama niyobora we Timothy twine omugisha orikukora nka headmaster w'ishomero eri asiimira beegi abashomiire ah'ishomero eri ahabw'ekintu eki bakozire. Kurugira turi kurira all the boys ninga all students mu mashomero agandi bakutwaza tushangire bari kukira gukora ikintu cy'amani mu mashomero aho barugiremo babagarukira nyuma mbwe nito ntabwo ejo tushimira umuntu wakoreye ngo abashomira bagize ikitekateko cyo garuka mu shomero ryabo. Gasha kwa Dan Basibye.